Shubor nakaslem jong unong san Hima. Nadu usnam arjar khatlai hadu usnam arjar arpusau. Shimladan watang uwei ni kawei hakaliang ki Khasi jantia ne ki Garo ban pas ka jingya khone ke exam UPSC civil service ka shakti dube na prayagraj kala yo ekakdan baningkong ha jingya khone ke exam UPSC CSC arjar arpusau ka balapan mi hnen kasngi katba ka harshita goyal na haryana kalawan hakakadan ka baar. Laban kedau baka bapas khadu ekani ke exam hakaliang ki Khasi jantia bat Garo kadi ka kong isawanda lalu ka balapas ha usnam arjar khatlai bat ha usnam arjar pulai uan kurdas ubamdei na kajat benriu riulum udei ubak khadu ubalapas yakani ke exam na kajila na kathan shitei lamingi pat kidon saungut ki balapas yakani ke exam ki bakenthop ya ka bulo manko ka bawan hakadan ka bahandus pa sapusan uzing mesar ubalawan hakadan praspa sapunriu ki badei na kajila Arunachal Pradesh bat ubhaswata saikya na Nagon district jong kajila Assam ubayo yakakadan sauspa nyupusau bat ujeri larat thang buangpui na Mizoram ubalawan hakadan bakhandai spa khandai kidan 6000 khandai ngut kiba ka Union Public Service Commission kala jiet banlong kum ki IAS IPS IFS bat ki Central Service haka Group A bat Group B kidan 6000 shispa arp khandai tadi ki post kibalat hakdi ki kam hak bakidan shispa prapau tali hak IAS sanpusan tali IFS bat shispa sapnyo tali ki IPS bat hak Central Service kidan handuspa santali hak Group A bat shispa sapu artali hak Group B.